Alofa lava and greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Tatou whamalosi le nei fiafi e maua mai i le tusia mareko lo na mata upu e lima. Whai upu e lua suma lima se yo o le tolu suma wha. Our short encouragement for us today, it's found in the Gospel of Mark, chapter 5, verse 25 to verses 34. But I will only read verse 27 and verse 28. O whaalongo o ia ia Yesu, o na alua ne lea i ona tua, i to tonu lava o le motu o tangata. Ua pae ane i ona ofu, a wā ua whapea o ia. A whai o te pae atu tau lava o ona ofu, ona o malolo ai lea. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. See, we observed and learned in this passage the woman's act of faith, or faith in action. O le whaatua tua o le whawhine lea na ia whai aile ngā yoinga lea. I tātou te maua le whai upu e tolu sfuma le wha. In verse 34, it says, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your sufferings. Family, tonight, the truth is, when we have faith, we have all we need. There are times in our lives, our situation is beyond any hope of being resolved. But I've got good news for you tonight. The Lord Jesus is able. Life is difficult, and walking by faith alone is never easy. However, time and again we find in the Bible that God honors faith. I've got a question for you tonight, families. Are you tired of living life trying so hard to find answers and solutions? Ua e langona le tingaina, ua e langona le mafatia. I le soifuanga o lo e soifua mo uola, i le kausa ili ma le tau mawhai e sue, ni tali ma ni mea mawhainga whaafeiloa i eise mana onga ma ni mea o lo o tātou mafatia ma polonga ai. What are you looking for in life? We learn from this story that this woman was suffered a great deal. I le whaitau lea po le vaenga le o le tusi le pe o le tātou whaitauina. Se fulu ma le lua tausanga. 12 long years of pain, of sorrow, disappointment, rejection, and the list goes on. I le kele o mea ngā koufu wa i lea. I le whawhine lea po le tina lea. And she finally decided, inga ua o lava inga ua langona e ia, ua umātou mea umalava. Awa e whaikau i e whai manikuspa i au. Ua ki ngā inga o ia, i fō mai, ua umātou ana o loa ma mea uma, but she finds no answer. Longa winga i sesi whaupunga, all else fail. Longa winga, she had tried everything. Ua uma kua i ngā mea kamwhai. Ai lea ia masitali. Ole wha malusi le fiafile nei. Our short encouragement for us today, entitled like this: try Jesus. A whai ua uma mea uma lava, e ke kau mawhai i ele soifuanga ni ei. Tau mawhai e saha ili, kau mawhai e sue po le ase tali o se mana onga, ma se meo lo e kau mawhai i ele soifuanga ngi ele aise tali. Ole wha malosi le fiafile. Why don't you try Jesus? A me ke le sa ili ia Yesu le fiafile. Le a ingo le atua mai tātou uma. A me se fo i o e o mawhai o ngā mai mua mai le ni fiafi. We are living in a very difficult times of our lives. Ua whainga kāle soifuanga o lo tātou iai. Te le tangata ua le mautonu. Te le tangata ua le loa le mea le a whai. Ona o le whainga tā o le soifuanga. E le ngata i wha mai ma mea ua o mai. Ai o le wha maa losi i le fiafili. Ame ke le sa ilia ia Yesu. Why don't you try
Jesus. E koluangi upu ta uo te au mai le fiafi nei le faitau lea. O na umale o tatou whaamalusi. Ale upu mo desire. Ka ko wha ai le tala lea. We find in the story that this woman is being suffered for so long. So sa iele mana o ngai lona loto. She had a desire in her heart. And she finally decided when she heard about Jesus. Nga wa whaalongo ya Yesu. Lea ngai sa ili ai. Aisea, wa iei loa lelei I lona loto, e kaua o longa pai I ofu Yesu, o ngā malo loa I laia. O le upu lona lua, the second word is desperation. She had suffered a great deal under the care of many doctors and has spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Ua ki leinga ki ngā inga. A tonu fo'i o e kau mawhai I lo poto ma lo wiloa ma mea lava ai le oanga I lava I se lele. Ai o le whaamalosi le fiafile mo oe. Why don't you try Jesus? A me ke le sa I le ia Yesu I le fiafile. O le upu muli. The last word is deliverance. We find here in the story, when the woman finally touched Jesus, straight away, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. O le kaimia ngā paia ya Yesu, Markus paia, ngā malo loai. After all her past experience, I le kele o mea ngā ui ai, le tele o mea ngā ti ngā ai, ma kele o mea ngā sawhai le soifuanga ni. But the moment she touched Jesus close, o le kaimia ngā pai ai I ofu o Yesu, whai mai le tuspa ia o I ngā mano loai. Her walk of faith should encourage us to continue our journey with faith. Her act of faith should encourage us today, families. Her act of faith brought the solution to her problem. By faith, she received deliverance. Great faith is needed if we are to experience victory and the healing we desire. The world doesn't have that solution or the power, but the good news for us tonight, family, that Jesus does. E mawhai Yesu. So le whaamalosi le nei fiafi, le tātou ainga, e mai se fo yo e mawhai ona mai mo mai le nei fiafi. Why don't you try Jesus tonight? A whai fo I le iai se lua a mahafutanga mai Yesu. A me te le ave ailo wola ia Yesu I le fiafi nei. If you don't have a personal relationship with Jesus, why don't you try Him tonight? He's a loving God. He cares for us. And He accepts us for who we are. So le whaamalosi le nei fiafi, le tātou ainga e mai se o e ua mai mo mai le nei fiafi. Just try Jesus tonight. He is the only answer. He is the only hope. And He is the only solution for us and for the world today. May God bless you all. In Jesus' name, amen.